Sin agenda não tem escola. Ou tem escola, pero não tem maneira para muito conseguir escola direita. É tendência na agenda, naturalmente, da complementar é gosto de mulher, de homem, e naturalmente, não lifestyle. Trend alert, bonus tip. Antraco ta clapa back to school. E bookstore conosci pa tinture school supplies na necessário durante enter anha. E anha aqui ta clapa apresentar su articolo di mas novo. Agora tem acessório na pe anha escolar e seguro mais trendy e llena com diversão pe mucha na escola. Articolo nan di marca na renombra maneira O'Neill, den qual bota anha potlood e tambe e Paul Frank su acessório nan. Pa e mucha hombre que gusta un style más rough, bota haya un colección completo de New York Yankees y Nicholson. E colección aquí será map etui lineal y diferente pen pa combinar con su backpack de mesma colección. E cobertura de backpacks nanta tra de poliéster, cuta fuerte, espacioso y lo más importante, duradero. Unda cubo por inca termo y el material de backpack aguanta e temperatura. Color ta algo que es un más chiquito ta gusta y usa. Den crayola botahaya, un colección sumamente creativo de crayón, erasable highlighters, washable glitter glue pens y watercolors que ta fácil pa usa y ta a base de agua que no ta mancha ni queda pega ribe curva. Crea, pega y quita con el washable glue gun aquí. Algo que seguro ta come in handy e ta safe pa mucha nan hunga kune. E washable glue pa guardo kita con un solo lavar. Antraco también ten un colección profesional agendas de 24-25 para organizar meetings y artículos en manera script más grande para oficina, pen de color, stift y markers. O sea, todo lo que abo también por mester. Passa na Antraco situa na LG Smith Boulevard, Shea 26.